gili thingnai chane lo thlir thin tu te chibai ule avocado chungcha hi tun tumtun soila athil pai te le taksatana thatna te avocado hi a botanical name chu Persi americana anti a Lauraceae family anti boka avocado hi butter rim manam be dewa he wang hi ne mai thei butter fruit anti boka sap sa te pok anti maya mi zo tong chuan ain le phiana avocado hi thei sel tak mai ni a super fruits anti jing mi hi ni a he wang hianin thana tam tak ane yang ti kha a hriat thei maya tuna chuan athil pai te ba ka a thana tlang pui te chau kan soi don ani athil pai theng khat te dietary fiber a pai tha a vitamin C vitamin K vitamin E te potassium pyridoxine pantothenic acid le folic acid te a pai tha hle a phytosterol carotenoids lutein le zeaxanthin te paya avocado hianin emi taksatana thalo cholesterol le sodium te hi pai tlema pai lo tlukani he ba ka hian thau thalo chi saturated fats an tiang hi a pai tlem boka den avocado hianin thau thachi kan ti mai lung hrisel na ta na tha monosaturated fatty acid oleic acid a pai tamani minerals lama po magnesium te manganese te copper iron zinc phosphorus yente a thiamin te etiang ta ka pai tama ten vitamin A thiamin riboflavin choline le niacin te pot le ba pai bokani khang zong zong te kha kan riang a thil pai te kha taksatana tangkai tak tak vet ani a avocado hian hemi BP blood pressure hi avong dik theya hemi thau thachi monosaturated oleic acid a pai wangin lung hrisel na ta tha a hemi lung natna ni thena chance te ka ti tlema lung natna te po veng thei ani hemi thisena cholesterol le triglycerides omzat ati hiam theya cholesterol chachi LDL cholesterol cholesterol tin te po kha ati hiam theya vitamin A vitamin D vitamin E vitamin K le carotenoids te hi hemi thawa zopral thei fat soluble kan tiang hi ni a hemi kan taksa in hi blood kan taksa in hi blue ta mangtangkai turin thau amamo a avocado in thawa pai te hianin heng nichena kan soi fat soluble vitamins te hi kan taksa in aman tangkai theinan apuya eba ka hianin avocado hian thawa zopral thei taksamamo te hi apai sa bokani taksamamo apai tama wangin mi athi risela emi metabolic syndrome te po veng thei metabolic syndrome nun chang hi ka soi to a adu ta ne en let thenga metabolic syndrome chu emi blood pressure sang blood sugar level sang emi kong bor vela thau chetam tiang hi ani a tin he ba ka cholesterol thachi HDL lipoprotein anti level hiam le triglycerides level sang khom le kop hini a HDL cholesterol thachi kan ti hi an hiyama thalawa asang at thathungani ti ha ila metabolic syndrome hianin hemi lung nat na rang te zun thum nat na te le stroke ne chance sit ti sang zualani avocado hianin dietary fiber apai tama wangin rila ti chaka rila ti resela emi taksari na ti hniam nan te po he thwa a carotenoids angchi lutein le zeaxanthin a pai wangin mit hrisel na ta hnia thale a mit mutuam tu po anti mai katarak te le mita timur chetur te po aveng theya avocado hian antioxidant apai thwa a emi athil pai oleic acid hianin emi taksana le vung kan soifo inflammation te hi ti zia om theya avocado hian hemi ru chuk tu anat na te po ti zia om theya emi natna ben won rang te le
cancer om thena chance te po kha atin hiam thei ani avocado hi tui pai ri lo chi engle a po athadu lo vek maya thifim tamna boruak theng thom huna athadu a boruak nong le ruwa tui tlak thatna huna hun angei boka athadu na hun le boruak te ngai to hian Mizoram po hi avocado thadu na hun ani a avocado te hi ching war ila athale mai amani duai ala towa ching war zele la man te po tlom deu angchu kiln an soi mai mai ila theizuar then khat hianin aman nin ti to thei em maya amai ro chu an khal thei lo wa ti khan an da troi chele a troi chiat emo troi chiat ma de mo khan aman ti tlom le thina tiang troi cheto ta chu mien an lo leidu to thin si lova tu wangen ti atira to de wa ti lo hianin atira ta pona man tlom deuin an zuar sela anin thal thanga a hlok pon hlok jok mai the ni heng te hi economics kalphung te hi man ve hi anga ya kha kan soi tel ve mai maya khang kha avocado thil pai te le taksat na that na tang pui kan soi thei tlem te chu ni te se